ku ishuri Skills Center. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu udasanzwe bamwita Eric. Eric ni umunyeshuri ndetse akaba anatwara n'ikinyabiziga nyuma yo kubona ibyangombwa. Ni icyo avuga kuri Skills Center? Ese we mawe ni iki ukeneye kumenya guhera uyu munsi wumvishe Eric? Eric, amakuru? Makuru ni meza shumbusho. Meze neza. Meze neza. Nta kibazo. So ni karibu muri Skills Center. Murakoze. Nk'abantu bakora umwuga nk'ukora Skills ni ishuri ryiza cyane. Ndarikunda. Ndikundira ko tanga ubumenyi butandukanye. Nkanjye tangiye urugero ni umumotari. Umwuga umumotari ufite umucyo. Nakwiye ubumenyi butandukanye bityo bituma mu muhanda yenda neza. Ubwo nahigiye amategeko y'umuhanda neza nitonze bityo nkorerwaho amakosa aho gukora amakosa. Ukorerwaho amakosa aho gukora amakosa. Yeah. We mawe narakubwiye. Bityo rero nkaba nifuje kongera kubasura bwa kabiri kuza kubashimira ku nama mwampaye n'ubumenyi kuko ari ku Gicumbi. Abashigeza n'abandi bose ko baza gufata ubumenyi hangaho ko ni ku isoko y'ubumenyi. Amafaranga ari kuboneka se mu muhanda? Araboneka ajyanye na moto. Wabwira umuntu kuza gukora umwuga w'ikimotari? Yego. Karibu cyane Eric. Murabona yuko nawe yishimye umuntu wizi wacu muri Skills Center atwara moto, nuko twamugere natwe impano nk'umunyeshuri wacu. Eric rero aka ni uniform cyangwa se ni umwambaro Skills Center yaguteguriye. Urabona ko ubigaragara mu kuboko kwa guteguriye kugira ngo ujye ukambara ahantu hose ukora akazi kawe kinyamwuga. Yego. Tugushimira rero uburyo cyitwara mu muhanda ndetse n'uburyo ubasha kubariza amategeko y'umuhanda no gutanga inzira ku banyamaguru. Yego. Especially no kuba bawe bakugonga ariko utabagonga. Yego. Turashishikariza rero n'abandi kugira ngo bazaze bige neza amategeko y'umuhanda ndetse babashe no kumva neza Icyongereza n'Igifaransa n'Igishinwa neza. Uzaza ndabizi ngakira. Murakoze rwose. We mawe narakubwiye uze wiga Icyongereza, uze wiga amategeko y'umuhanda. Basa neza rwose. Murakoze cyane. So courage rero. Murakoze cyane. Kandi uzajye twara neza mu muhanda. Murakoze. So turashimiye cyane rero ko muduhaye umwanya wo kutwumva. Eric yagiraga ngo abereke yuko yize neza amategeko y'umuhanda no gutwara moto, akaba akora umwuga kandi neza ari na proud y'akazi akora. Nawe ni karibu rero utugane dukorane Remera Prince House mu cyapa cya bisi. Iyo wageze utubona ibyapa byacu. Ndabakunda cyane.